The chimpo so tu di lak nan kut kanin tlai than na thong ni kulathum Zing September ni lein hi Zaanlei Thawng chim chan kan phan than tu Zaanlei tiang kan hlat mi thong pang cheu khat kan vun than ri lai SSC ni nol ngai nak an lak nu in chinram kula thong ni kulathum August thla tianga volei tang hman mi bom le SSC ral kap ni an tun mi bom ruanga minung pakul nun nak aliami minung somthum pasari hliam an tuar tia CHRO ni nizan September ni lei khata an than SSC ral kap ni chikhat ani din nak biak in le chachon nak siang ina bom an hman mi chu an kal tak nuwa khwami ni anilam sual ton tia CHRO in tuan vo ngei tu pakhat asimi salai mangshelian ni RFA achim SSC ral kap na ni hin bom man na hla selo tual chung mi na ni hi harnak hi kan tong ha lo an phak nak pawa ti okin bom an hman mi chu an kal tak cha a tual chung mi na ni anilam e amhuna athi mi zong an umban tukin cheu khat chu kutkiak mi le ke kiak mi zong an tia achim chap thong ni kula khat kuma an hman mi bom ruanga minung pali nun nak aliame minung panhi hliam an raktuar thong ni kula ni kuma minung pakwa nun nak aliame palhei sari hliam an raktuar thong ni kula thum kuma minung pasari nun nak aliame palhei riat hliam an tuar tia CHRO ni chun an langtar SSC ni uknak an lak nu in chinram kul chunga ka do nak an tua ruanga biak in le biak nak he ape tlai mi in somkwa panga leng an rok tia CHRO ni nizan September ni lei khata an langtar chinram kula SSC ral kap ne biak nak lei in chu an rally an ka kan ni chin mi IDP hi biak ina a mi an tam cha a chuka hun chu tin chi in ka do nak an tua tia CHRO in tuan vo ngei tu pakhat ni achim chupina chinram kul chunga sizung le si khan panga le siang in pali zong an rok tia thei ase SSC ral kap ni uknak an lak nu a Myanmar rampumpi in biak nak he ape tai mi in zan hi tluk chu SSC ral kap ni an tho chang chu chunga chinram kul chu biak nak lei he ape tai mi in tambik an tho nak ase sakairam then magweram then le mandalay ram thena sambunin achol chang ding mi Burma National Revolution Army BNRA bunaka suina kin dir mi chu zomi Federal Union le CDF mindat ni lompi nak cha an kwat na SSC ral kap asambong asi kho nak dinga mun khatin kan do ti lai e Federal ram sarnak ding lama rian kan 20 kholai ti in kan zum tia zomi Federal Union ni chun an langtar kolmi phun na ni siam nam he SSC an rak do ni in BNRA chu thok mi ase e mi pi du ningin nani torrel cha a kanin lompi na tia CDF mindat ni chun an than ve BNRA chu sakairam then magweram then le mandalay ram thena sambunin zumning le kalpining akhat mi phutampi he dir mi ase ti zong CDF mindat ni chun an langtar BNRA chu NUG he chai mai nak an ngai nu September ni kwa adir mi ase e atu tianga BNRA kutanga battalion palheriat an adang shem tlai phun ha zong BNRA a alut mi an NUG chawza kutanga arwang tampi ruanga alut lo mi phun ha he ifonin BNRA chu dir mi ase mandalay ram then ngajun penga SSC ral kam ni tual chung mi somruk an tlai na e nihin September ni lein hi Zaanlei tiang an thari na lo tia thei ase nizan September ni lei kha Zaanlei a ngajun peng ta chin khwa in achuak mi SSC ral kap zakhat song chu ong tu kha le let pan ta khwa le ya ralam an sial tia thei ase chu nuwa let pan ta khwa mi som nga pasari le ong tu kha khwa mi pali chu an tlai na e let pan ta khwa phungki biak ina an shen na nihin September ni lein hi tianga an thari na lo tia tual chung mi na ni chun an chim tual chung mi na ni chun ta chin khwa aidin dor pakhat chu SSC ral kap ni September ni thra le ni lei khata ni hi chung an lu no e fachang tun som sari le dor thil ri tampi an fir tia an chim September ni thra chuna ngajun peng le panta khwa akalmi SSC ral kap pol chu drone in bom kan thak no na e athi mi le a hliam mi an tia ngajun pa ka phani an langtar sakaram then pale penga SSC ral kap le bu nakani ashuemi BNRA chu September ni lei khat chun sumilam lein hi songa ani kapi SSC ral kap paruk an thi pina pathana klom lo hliam ha an pu athi mi le a hliam mi an tam cha a SSC le ni vanlong an mantia BNRA in chimphun nak nol ngei tu kusan ne achim mongyana ma kha in arami Mi-35 helicopter pakhat ne ka do nak achu anak mun noi sau khopong chu se mai thalin minute kul tluk song aka tia
pelepeng mizapi ukshoi nak phu in zothet ni achim helicopter ni ka do nak atu anhu in SSR kapol chu khochunga anlute zan anriak in September ni lein hi zinga noisau khwa in imathi le gpu kung khwa le ya anlantia zothet ni chun achim chap alun cha august ni sari liau zonga pelepeng chenin chi khoponga SSR kap le PDF kar ka do nak arak chuake helicopter pakhat ni ka do nak pong rong chu bom arak thak tia thai ase jun nikulani sari a pelepeng yangkung le pito kung khwa ka do nak umloin SSR kap ni van long in ka do nak anrak tu arwanga tual chung mi palhei khat le pito kung khwa mi pakhat nun nak arak liami paruk hliam ma anrak pu tia thai ase Mandalay tual chung hriam tlai phu le TNLA tangtin ha chu July ni lenga in September ni sha tiang SSR kap hevoi tamlak anikape ka do naka ralboy pali telin SSR kap somriat song an thipina hriam nam tamlak kan lak tia Mandalay PDF ni anthan Mandalay PDF chu thongni kolathum July kha thokin kanong operation tia min bunin TNLA he tangti in ka do nak antua July ni lenga in September ni sha tianga ka do nak voi kwa antua pina drone in voi riat operation antua chu ka do nak chunga chun SSR kap captain panhi ralboy panhi le SSR kap somsari paruk anthi ka do nak chunga hliam hatur zong antam cha a hinak tam zong anthi khau chupina SSR kap na sinin hriam nam tam lak kan lak kho tia Mandalay PDF ni chun anthan Rohingya mi phunchungi atwa sarnak chunga Myanmaram chu Gambiani ICJ ataza arak choi mi konga ka thak ve changlai tia French President Emmanuel Macron ni achim Bangladesh ram kholipi Dhaka a atlong mi French President chu Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina he September ni lei khata ani tonge hitana hin Rohingya mi phunha kong chu achim tia thai ase Rohingya hartong mi na bom chan naka France ni US dollar noi khat point pasari kan pek chen na tia French President ni chun achim chupina mi phunchimi lainon nak thil atwa mi chu dan tat dingin UN Security Council a France le tangti phuram nani kan tol re lai tia achim chap British Rambun Myanmar Rohingya chairman Chun Khin Zong ne Rohingya mi konga France atel wedding chu thongpang thangai asiti in ama Twitter a atarve Rohingya mi phun konga Myanmar chu thongni le lei kwa November ra khan Gambia ni ICJ a taza arak chuai SSR kam ni nol ngai nak anlak nu thongni kulani February a SSC kutang kukul haing ni aswai mi phu chu ICJ beche zunga anrakal than Myanmar kam ni mun mathian hlim nak antu arwanga Rohingya min ha chu thongni la sari kuma khan Bangladesh ram Cox's Bazar le Basanchar tikula minung noi khatleng anrakjam Thailand ram me hongson pengkom chunga raljam dirhunin adormi karani raljam zarukleng chu an umnak huna an kirchang tia tonvo ngei tu nhani nizan September ni lei khata anthan tutan akirmi raljam na hi alwan chia June kha I karani ramkul me se penga SSR kap le tul chung thiam tai phukar ka do nak ruanga azam mi an sinha atutan akirmi na hi anma du thim nak in akirmi an ume Thailand ram nol ngai tu nhani an kirter min ha zong an tia thai ase Thailand rama hin karani raljam thong li ranglo an ume mundang dang zongin raljam dir hunin ador mi tampi an umri tia thai ase SSR kam ni nol ngai nak an nak nu in Myanmar ram chung ramkul le ram chen hun tampi a ma nak hun kal takin rarial dir hun aphan mi di lak he minung singkul an tling deng chang chu chunga sing he ruk reng lo he ram chung boi nak ronga azam mi an sinha chunha chu bom chan an her sing shan tia UNOCHA ni alangtar tutan kan thong chim nak chu ma vial hin kan tong tar ri lai the chim post thazang ape tu nan di lak chunga kanilom kan YouTube channel the chim post TV channel hi subscribe akan tu apyak dingin kanin som na